Daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag ng orasyon amin papagayam. Shout out kada pagayam Carmen Villedo Icalya. Oro Plata Mata Pagirigan. Ken karagitisuki tayo ada Jasmine Rivera, Jovi Gandesa and family, Leonora Bautista and family, Imelda Velasquez and family, Oliver Gutierrez and family, ken kada kay amin anaayat amang tartarabay karagiti drama ditoy Jor Drama Tips TV. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Writer kano. Ditoy drama tayo. Unay daytan kaka. Anya ngay ti trabaho medjay bagyaw anak. Writer tatang. Manurat akon. Nalatak a manurat. Ha? Nalatak ka adagaws. Una tatang. Iso nga rod apagiin nagawandak nga alaan ngagsurat. Agsurat iti love letter ka na eh. Drama tatang. Drama iti pelikula. Drama iti radyo at tatang. Ngam gaputan na laingak. Uray pelikula kabaala kasuratan. Siya pa'y? Ay, sa bagay, nalaing ka anak. Bilibak iti laingmak. Ador ti paglaingam. Katsyak nga amam ti maidaydayaw. Ta naadaanak iti anak ana sariret kan nasireb. Unay daytan kaka. Mailibre kayo no kastalaan tatang. Nala, agrubat kayo man kit di. Ta i-blow out kayo ijay makda. Ay, unay daytan kaka. Ay naanak ka, mabainak samot nga umunag. Nag-classmate na ito'y abalay. Saan abalay da ito'y tatang? Panganan iti hamburger, spaghetti, hotcake, soft drinks, ice cream, ganda dumapay. Jakmut ngamin makaskas na kapulos iti kastrag. Bakit kita klaan ngam jakpay nastrek apulaos? Ita tatang, mastrek yun, gapukanyak nga anak yo. O sige, umunod tayo nga rodan tani. Linukatanan tigard tiruangan. Sige Ijay tayo na banda. Dadya alamisaan tatang. Mababai na anak. Adatat tao abak ng tilangada. Kumitkita na pa'y kanata. Ibagadan tuukit din alaklakayanak kada tiks na. Bay amlaan ida tatang. Dito'y tayo nagtugaw. Kita-kitaan na ta. Kasta talaga tinataraki alakay, kan napintas abalasan. Kitaan dagiti kurang tilangana at tao. Amangan ibagada sugar daddy nak. Awan lakit diti ibagbagada akasta? Bay ang nagpanunod na tatang. Sige, mabit lang Tenak agorderin iti kanunta. At datan dito'y balay anak. Ang tirik nakit kasla addaak pa ilang iti makda restaurant. Kasta ka di tatang? Way, kasla akmet labak nangan. Ta nakastrik akmet langan iti kasya panganan. Siyempre mo't anyat serbik ngay analatak a writer. Drama writer ko naman. Nagsayaat. Kasla ka mula artista na niya anak. Nasa umon tatang. Ado, temo kasuratan. Oray ti biyag tayo. Kat sinurat kon. Kas kada biyag tinaduma-duma analatak at tao. Kasta aya. Wan, tatang. Writer ko naman. Saan analakaday ta? Ngam para kanyak, nakalaklaka. Tunay daitan ka. Uncle, maganyo ni kasinsin no rin, saan oray nga agpalpalastog ta kababayin. Barbaro pa lamang nurat ng nagpalangguadan.
Nagiti kadaanan kan naglalay nga manurat kat nakasimsimple kan nakapakpakumbabada. Ay, kabalan mo tiya nakaw at talaga ti agraitar. Umapal dala ay sa panaksin na tiya nakaw. Ano ti panglaingan na. Genius nga men. Expert kan sumakum laude. Kasalumot anak bali na sumakum laude. Kat elementary lang tinalpas na. Nagsikid niya high school mate. Kan nangalap ay ti dressmaking. Ngam saan nalpas. Ha? Muna na itang kaka. Di mo tumat dangdanggan iti radyaw na iti sinursuras na. Anya kat saanan. Pasig amin a kinupkopya ti sursuratan na. Anya. Warang kal. Nangganmen ka iti dadumang istasyon ti radyaw kan social media. Natanggaring amin ni kasinsinuray. Sa patpatkin nyo lang unay amin nga pabida na karakayaw. Ay, oray anya ti ibagbagayaw. Apal yun na ita. Amoy yung uncle. Nasaysayat matlaang no aguli matlatan ni kasinsinuray. Tapno awan mangdilaw kan kwa na. Asinaw ti mangdildilaw kan kwa na tap mapispisa. Nay, apay nga yakas ta uncle. Isuro yung kit di ang agpakumbaba. Sana kasta. Ano, anda pagbindutan na kat. Isakit yung aragaws. Eh, siyempre anak ko na ita. Nagsingpot nga anak. Tartaraunan nga amana. Sa bagay, anak yung agpaisaw. Isa konsintirin niyo. Eh, awan mabalin ko, uncle. Nubaybayan nyo nga agpresko-presko. Kan agpalapalangkwad. Ay, isaw ti kababain kan guraan ti tao. Apay sika. Amom nga raw ti agsurat iti drama. Alamat. Nagandayumot kan tasungpat yung uncle. Iso no di yung kaya ti may kurkurek. Awan mabalin ko. Ngam ti ipalpalangwad yung anak at agtutulad lang iti sursuratan na. Nakadkadlaw ta nalaing nang iti agdengdeng nga gitan. Malaksidano mutalang ti listener. Tani na imtuudan anaimbang ti dengdenggan na. Mayalawaan ng tupay nga surat na iti cast iti kupkupyaan na. Pareho tinagan. Ay, di yung manapalan ti anakaw ta nalaing lagay. Siguro, ti ibagbagayo nga agtultula di istorya surata kat ni Susan Abalaw. Ka-writer mo't kano lagay. Kat nagngag ko ti bagbaga ti tao kontra kan ko na. Nga agdengag kano iti drama kat isuntumot kang ti suratan na. Amangan mo't no duwada na kasya yan kan. Uray na itang kaka. Nay, kurita. Sikamot ti lumabas. Lumagas ka ba Ada aya itad mo kanya, kapidua Marten. Ta apay nga agragot ka, amang padagas kanya. Andang amin ti anak kao, si Mang Pag. Apay di amaw. Amok aday ta. Umayumot iliwan nga ron Unaday kan. Apay naggapo ija Amerika. Bagyo laang magtinagapuan na. Oray ata sikat jay anak kao. Manurat iti pelikula kan radyo ko naman. Ay, unay mo ta kinapalangguad daytan kapidua. Amang ano da makangagkat kababain mo't. Ay, awan pagbainan mi nga agama. Ta, agpana kami mo't analaing. Nautag, nasariray. Nagiti umapal ti ko unang. Unay daytan kaka. Sige tayo nakaon. Ay, agora ka pa'y mo't. At agkapi ka pa'y Kalkal Pasko nagkape, itay rimuarak. Oray, agkapi ka latata na imas ti kapi may. Iso mo la, kape dayta. Kan mabroong ako na. Aday bulon mo at tinapay. Alaman laangan, tapnawan may bagbagayaw. Ang basit laang atanay, kalkal Pasko kuna manan. Kan oray di nakikanan iti tinapay, ta talaga anabnabsugak pay. Oray daytan kaka. Inbag ta nakadagas kayo mo't, ante. Pinadagas na mo ngamin ni tatang mo. Ante, mangmangidyo ka di mo't laang dagiti ar-aramidag a drama?
Saan ako na dumdumngag, ta isumo lang nga iso. Kanang nangag kumutan nga istorya iti sabali aman nurat dagiti sursuratem. Agpapada kayo mat. Agpada kayo kini Susan Abalo iti sursuraten. Agtintinulad kayon samet. Na, saan mo ta? Original amin na sursuratek ante. Isoda timang tultulad iti sursuratek. Tapnawan rire, alay, agpada kayon ngagtintinulad. Ay, just kay, unay daytan kaka. Tatang, dakkel ti apal ni Antipurita kadata. Uray mo dangkel pitong, kada kasinsin Marsyana. Dakkel ti apal dagita tao kanyak. Talaga nga apalan dati si katataaw. Karugrugim pala ti trabaho kat sinapawa mo nagiti kakadwam. Iso anaganon ti kwartam. Madamdamakit diya ka makigtod na no dan mansyon ta. Saan la mansyon atatang? Gumatang akto pa ti dua alugan ko. Anyan. Diyak kayat ti karag-karag alugan. Kasi ti lugan ni Nestor. Brand nyo, tigatangat. Di ka din Nestor, ti ko na? Tatang. Ningay mo't Sir Nestor magpalpalending. Awampay Serbina mo tadakkel ti kwartana. Karag-karag mo't tilugan na. Ay, diyak kaya tikas jay. Di na pa'y lakit i-junk. Ay, unay daytan ka ka. Ang damot gaya man tay utangira di na amot agbayan. Asinaw, Sir Jesse? Di kasinsin mo palangkwad. Dadya Nori. What, sir? Si Mang Putang. At ang makalawas na. Sumangat mo't lang ka no, tayo ti sekretary ni Busda. Kan right hand ni Busda. Palangguada talaga. Kat no ni Miss Leonor, di sekretary kasyer, ti pagtrabahuan da. Ta amok ti Busna. Gayam ko ni Dr. Darwin na Busna. Contributor lang ni Nori sa na regular writer iti kumpanyada. Sapay permit ti palastog na kasla sikat launa yan ng artista iti pelikula. Ado ka no seminar ti panagsuratan ti inat-atindaran na. Inaatiw na ka no nagiti sigo naman nurat. Unay daytan kaka. Kat no extra lang ni Nori. Unay daytan na kinapalangguad. Kasanulangan no agpaot pa iti trabaho na. Ang mga no'y baganan ton nga iso timpos jay agda maabos na. Unay daytan kaka. Adyat masapol mo ka ni Nori nga nakaw, sir. Pag natunam ka na Unay daytan kaka. Apay, nadamang sapol iti anak yo, tata. Daton na dagos ti panunutin yo. Wala ta, may saka abaraw. Sa balasang nga nakapimpintas ti anak kaw. Diyak tagipintasan ti anak yo, tata. Ti kita kiti may sa babay ket ugali anapintas saan nga akin ruwa napintas ken talaga jak pintasan ti anak yaw kaslat akong anaganakan iti dodosena. Una dito na pananglais, sir. Sa nagaputabak nang kayo akat laisin yung nakastat ti anak kaw. Nalabas ngamin ti kinapalangkwad yung agama na kayo ti talk of the town. Pero mo yo, no napakumbaba kayo kung mga agama, anya na nagsayaan, ta dagiti napakumbaba ti ragsakwa tultulungan, pabulutak iti puunan iti negosyo, nga oray basit lang ti porsento na, wano oray awan pa'y kiti ti porsento na. Apay ngay bagbagam na kita, sir? Tapno, anda pamalpalat patam iti amin, tata. Taninori nga anak mo, ket nakautang kanya kiti dakkalagatad, ket iso ti umay ko singiren. Kasta ka na Uy, tata. Ayan na ka ni. Mabitlaan ta ayabak. Urayan lang dito yan. Uray na hitam kaka. Lori anak. Anda ni Sir Jesse. Anya ti umay nakukuan dito Singirin nakakanaw. Di lang makatututor. Lukas ta. Ada utang mau. Dayjay lakit din. Ropat kwartamat, day tao. Anak,
Bayadam, nakautang ka kinkwana ta naimbag mo't ataaw ni Sir JC. Agoray at maurnungak pa iti pagbayad ko. Manumala da dyan. Awan 5 milyon nga utang ko kankwana. Inkangarod ka sarita at nakababain. Unay na itang kaka. Awan pa'y kwartak. Kun may isa. Awan ti may balod iti utang. Nagalas ti panagsasaom, Nori. Imbes sa masyanakin ka, paibalod kan, taday tagayam ti pagsamsam makidam. Isa di kagbayad tawan mabalod iti utang kung kunam, para makita. Ay, sir, bumalaitak man. Pasensya amon ti anak ka ta nabambanog kami na nagtrabaho. Isa di na amaw ti sasawin na. Kasyam ko mati anak ka, sir. Doa tawanan na itang utang na. Ngam di na pa'y ammo ti makisarita iti nasayat. Tasya, kit amok mo ti maasi ti para katao. Maya kadagos, itay inawagan nak. Oh, Kat, kumusta ti sarita nyo kini Nori? Natangsita makisasao, kapitana. Isa masurunak. Si kamot, Nori. No si ka tinagkurang, agpakumbaba ka, tapno saan nga adama suron, tinakautangam. Ipabalod na ka, nukas talang. Isang araw na sakti makisasaon iti anak ka o kapitana. Agpakpakaasya ka na kayaw, Sir JC, kaasyan yaw ti anak ka. Dinto pa yan maasyan iti bagbagina. Nagpalangkwad. Agasam tay palpalangkwad na ngay sukat writer kano. Ngam kinupkopya matitaddo maasursuratan na. Natangsit pa'y. Kasano ngay mat napakawanan ti kasta klasit tao. Ipabalo na tapno may kat ti kinalastog na. Ha? Agasam, 100,000 ti utang na. Ngam nakalaslastog. Anak, suro ang mga main, nagpakumbaba. Kan ikatimaw ti kinapalangguad mau. Agpakasimple kalatan, tapno awan manggurgura ken ka. Tatang. Pakawanandak, Sir Jesse. Kapitana. Ikatukon ti dak sa kababalin ko. Basta kasyandak ko ma. Sige. Agarabit tayo ti kasuratan na pirma medya barangay hall. No kaano nga fully paid mo ti 100,000 nga utang mo. Mabai na kiti barangay hall, sir. Dito'y kumalatan tadamot ni kapitana amang witness. Saan ka kumana pagbigyan? Ngam ipagapok ka ni tatang mo. Masyanak namin kankwana. Sir, patyandak. Agbalbaliw ako na talaga, promise. Pakawanan kan kasyandak kumamutun, Unay daytan ka. Narigat kakapsat tinapalangguad saan nga agpaot ti kasta kababalin. Ken saan tayo atengel ti panawen. Ken awan ka si ti napakumbaba. Ulidan tayo ni Apo Jesus iti dayta. Naragsak ken awan pagbabawyan no sumurot tayo iti ulidan wenno addang ni Apo Jesus. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Writer ano? Dito'y drama tayo. Unay